Ojeko, ojeko Edelte, baba Manda je ovdje. Danas kare smo odlučili da pričamo malo o knjigama i onda čula sam da si dobro, ja sam dobro isto, pa ćemo danas malo pričati o knjigama. Ovdje imamo već spremne, Vukovačke narodne, U vršaju sjećanja. Gdje mi je još ova jedna? U srcima gori plamen. Ono što smo napisali. Onda imam ti veliku vijest podijeliti. A to je, kao što vidiš, imam novi šudar. Što je moja Marina poslala. Ima 1-2 godine babi Mandi. Da veli, ajde baba Mando, vaje nosi isti šudar. Metni novi da bolje izgledaš. I za moju Marinu medla sam novi šudar i dobro sam svezala da ne pene. Onda, gdje smo stali? Zadnji put veli jedan mali, kaže, Viljušku kako smo zvali. Imamo ovdje Viljušku. Kod nas dolje u Bukovicu, Dalmaciji, Viljušku smo zvali Pinjur. Znači Viljuška, Oli Pinjur. Onda, kad smo već kod Viljuške, uz Viljušku ide obično nož, ali nije ovo je pošada. Znači, nije nož oštri, nemoj probati kako će male, čuo. Znači, ne želim da bude bandera kriva za ništa. Ovo je, znači, tupi nož, pošada, da prostiš, možeš guziti s njim, neće ništa s njime biti. Onda, šta smo još rekli? Pitalo je njih par, kaže, Mandera, dobro ti ide, već 2 godine ovo keklaš, nikako iskeklati. Kao vidite, Mandera je veoma brza i njone to ide sve polako, jednu očicu, jednom sedmično, pa dok stigne. Sad, koji je ovo bod, to smo pitali, evo ja ću pokazati, pa onda vi to sami. Ovdje imam, ne znam, možete da vidite. 1, 2, jedna se natekne ovako, pa kroz ovu, ovako, 3, provučeš kroz 3, onda opet, pa kroz ovu sljedeću, i opet 3, provuče se kroz 3, opet se navrne, pa opet kroz 3. Sad će neko reći, Mandera, ti to brzo ideš, i eto ti, sad, ako ide brzo, morat ćemo i opet to napraviti, pa to vi sad protuvite. Inače, ako ovako brzo išla Mandera, ovo bi napravili za 1 dan, a ne za već 3 godine koliko vukljamo to. Danas, kao što smo rekli, čitat ćemo malo iz knjige Vukovačke narodne, koja je izdata, vjerovali ili ne, da ćemo to vidjeti, 2019. godine. Ima već 5 godina da smo izdali ovu knjigu. I evo baš ovdje otvore ovu stranicu, kaže ko je baba Manda i kaže naš predak Bata Subotić kaže, ja molim članove Vukovačke narodne grupe koji se pozivaju na izvor baba Manda da mi pojasne ko je to ili je ona izmišljeni lik ko Marko Kraljević. Rajko Ljuna govori, imam ja strinu Mandu, ali sumnjam da pišu o njoj jer bi se ona sigurno ljutila. Sandra Ušlebrka Čalić kaže, i meni nikad nije bilo jasno koja je baba Manda, čija je i oklenje. Morali bi neki detaljni zapisi biti o njoj kad se toliko puno pominje. Jasminka Puvaljča Čega kaže, brate mili, logike malo, porijeklo, običaj, koristi se kao zaštitno ime, brand Bukovica. Naš predak Bata Subotić kaže, pa to sam i mislio, zato sam je rekao izmišljen lik Marko Kraljević, pošto i on nije postojao, a istorija je pisala i pjesmu su njemu pjevane. Gojko Subotić kaže, zemljače, Marko Kraljević je istorijska ličnost, zna se čiji je i kad je poginuo. Nejasno je samo otkud je njegov mit zahvatio toliki prostor, ne samo prostor Srba, već i prostor gdje su živjeli Hrvati. O njemu se masovno pjevalo u Splitu 1574. a boga mi u 20. stoljeću. Pjevalo se o njemu i na Hvaru i svim dalmatinskim gradovima. Ciklus o Kraljeviću Marku je najfrekventniji ciklus na Balkanu od srednjeg vijeka.
Poginuo je Marko Kraljević u borbi Turaka sa Vlasima 1395. u današnjoj Rumuniji Rovici, boreći se na turskoj strani. A Branko Trtica kaže, baba Manda ti je moj bato, najbolja prijateljica i ujedno komšinica od babe Jeke. Sad znate zašto spominjemo babu Jeku. Znači, to je njoj najbolja prijateljica. Marija Kresović kaže, baba Janja i baba Manda su nekad zajedno curovale. Udala se tu u naše selo i sad su kumšinice. Imaju neke neraščićene komplikacije do sada i nijesu razriješile. Znam i lično i personalno. Pile divku s Verenikom i jele suve kolače, one okrugle. Taki je adet bio i sada je ostao. Eto, brate, mora biti da i ti znaš, nego si četo zaboravio. I eto, tu se cijela stvorila od polemika o tome, o babi Mandi, koja je baba Manda i čija je. A Miroslav Velić kaže, baba Manda je moj pseudonim od prvoga dana rada Bukovačke narodne, kao što su Đuka i Jeka. Naravno je tu i njena zaova Ruža, koju ona previše ne miriši. Baba Manda živi u Americi i često uzdiše za rodnim krajem. Njena dobra prijateljica je Đuka, koja živi dalje u kraju i Jeka. Eto ti, to vam je baba Manda. A danas ćemo pročitati jednu priču koju je napisala naša Slavica Tišma, ajmo u trešnje. Ovo je podijeljeno, znači napisano jedno ima 6 godina. Kad smo kod trešanja, da vam Jekaša pripovijedi jednu. Radnja se dešavala na putu od škole do kuće. Bume put je bio dugačak 3,5 km u jednom pravcu. Isto neđe u ovo doba bilo trešanja u dolini Kebića. Slatke, krupne, samo te mame. Mi gladni, žedni, vraćamo se iz škole oko 1-2 sata. Pripeklo majsko sunce u najgore doba dana. Dunje je selo Dunjani. Uvijek su oni imali pik na nas, tišamce, i kad smo krivi, kad njesmo. Jedan iz grupe veli, ajmo u trešnje. Svi se pokupe, samo ja ne. Ostane na putu da ih čekam. Oni se smiju, zoblju, šure u torbe preko knjiga. U jednom momentu ugledam Gazu da ide. Ja povičem, ide! I svi se bolje slandraju sa trešnjem. I kud koji kroz krška kućama. Ja polako idem putem, nogu pred nogu, da bih čula šta će se dešavati u dolini, jer je jedan ostao mislio da ja lažem. Gazda ljut i opak. Kad je taj što je ostao vidio Gazdu, lijepo se skoči sa vrce trešnje. Nema kud, on skala gaće i klekne da sere, da prostite. Ja i njesam bra, očiju me, viče mali. Gazda mutkom pa ga dobro ispegla po golom turu. On viče, njesam bra, a Gazda veli. A šta veliš da njesi bra, onda si došao gnjujiti. Malo podalje skupšno se poslije svega. Ovi što su utekli smiju se, vade iz torbe i zoblju ono što su navrkljali. Men ne daju zato što njesam išla s njima. Nude ovoga što je dobio po guzici, on će na to. Žderte prisilavam. Kući idem, guzice mudre, ne mogu makac. Šta ću reći materi i čači? Umalo zbog guzice ne izgubi glavu. Eto, to vam je jedna priča o trešnjama. Ajmo u trešnje. A šurite znači kad se beru trešnje i lišće sve zajedno. Šuri se i prase kad se skidaju čekinje. Šurite znači nešto brzo se radi. Slandret, skokom si ići sa stabla, a skalati znači skinti gaće ili majicu, nešto kad skalaš. I Jeka Knežević govara, kaže, ma nema sleđeno kad se kradu, mi išli kod Stevanije, a trešnje usput drače za pol metra na zidu. Trešnje samo što ne viču, berite me, a ona stalno u vrtlu čuva. I dok mi kao mačke kad gledaju u slaninu i sad ih vidim. I mi lijepo dogovorimo se za uveče u 11 sati, ona će tada leći. Nema veze što se ne vidi, napipat ćemo. Poberemo sve nas 6, 3 trešnje. Tuđe smo pobrali, nije ostalo ni lišća. Ujutro idemo u školu. Stevanija nabraja. Vraga do Boga. Kad ne znaš tako ti je. A provukli smo se kroz budžu. Bilo je to vrijeme kad su djeca morala misliti kako do nečega doći. Budža znači rupa. Tako, djeco moja, šta da vam kaže Mandera? Gdje god da ste, u ovih 40 zemalja gdje živite, da ste mi živi i zdravi, i hvala što ste gledali danaske. Kao što vidite, Mandera ima novu maramu. Pa ćemo se, ako Bog da, ponovo vidjeti i čuti. Do sljedećeg gledanja. Veliki pozdrav od babe Mande.